Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Minecraft. Znači, to je jedna opasna i predobra igrica. Imam i server. I ući ćemo u Hypixel server. To sam ja napravio. To je server. I popni se. Ovdje za kit kao pokazujem. Imate mač, kramp, strijela. Ja uvijek uzmem ovako mač. Sad na ovo tu. Ja se prepomišljio opet neki klip. Igrat ćemo moja sestra i ja zajedno. Ona vam ne znam dobro igrati. Tek sam ju sad skinuo. Znači vidite ovdje imamo TNT, ovim stvari tu, imamo ovo. Sad kad igram ja znam mapu na pamet i otiću na najbolje mjesto. Naprimjer ovdje. Ako naprimjer idete tu i dođe vam neki lik, stane na to, upadne u lavu. A sad gledajte ovo. Znači ja dođem ovako. Uzmem stvari, a ovdje je ovo. Kada... Dobro. Sada moram ući. Sad, ovo je fontana. Mislite, tu je obična građevina. A sakrio sam tu ovo. Kao što vidite. Ovo je dobra građevina. Ima i parkour. Svi znaju ovo je parkour. Ne dam da mi sad ovdje možete doći i ući ovdje. Znači kad uđete ne možete ništa. Okej. A vidite ovdje. A ja sam stavio nam stvari jako na... Dobro sam je. Jako ničim je skin. Neću samo ovdje. Ajde, sad idemo na parkour. Onda ne znam kako se radi. Dobro. Evo da malo preuradim. Tak. Dobro. Kostice i ovdje imate ovo. Sad, možete vidjeti ovom teksturu i ovom. Idemo na ovu tu. Onda ćemo znači, nema varanja, moramo napraviti parkour onda do kraja. To. No onda odmah. Dobro je. Znači napravite taj parkour. Tu vam je kofta. O kofte uvijek. O da, zaboravio sam šator. Znači u šatoru ono ko. Di je šta? Di. Opa. I vidite ovo. Odmah kofta. Kovčeg je u svakoj građevini, osim tamo za kit. Ako uopće znači šta je kit, sigurno gledati Vuku Fua,
Boardmastera, Marko Kosa i ovo sigurno ovog youtubera svi gledaju, a to je naravno Serbian Games Bill. I ovdje ima te opasne stvari. Evo parkour. Ovo sam vam pokazao. Da, ući. Tu nema ništa. Sam gore stavio radnu tablu. I ako vas zanima, idemo. I neko nije unutra. Nije. Čudo. Ako hoćete napraviti. Tam ste vidjeli onaj škaf. I ostalo izvaženje. I tako naprijed. Da, ovo. Ovi tu čunjavika ili već kako hoćete da nazovem. Mi tu stavimo ovako na primjer. Stavimo igrač. Onda mogu ga van ili ovako u centar. Užu stvari. Ček da mogu skoro. Ja ne znam dobro igrati. To vam moram reći. A kak je, da. Sigurno se pitate šta će ovo ovdje. Da bude malo onda teže, da ako hoćemo, na primjer, do tog kovčega moramo ubiti Iron Golema. Kužite. Iron Golem je jaki lik. Šta sam ne želio reći? Da, uskoro će izaći, mislim sad, danas, kad mi dođe sestra, igrat ćemo zajedno Minecraft. I ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Ako je, bacite like, subscribe, nemojte molim vas dislike. Pretplatnik i tako to. I ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Ćao!